pertama. Dadi ora. M pertama. Masak. M kedua. Masak. M ketiga. Mana? Macak, masak, mana. Ya. Wah, ini kewajiban istri nggih. Iya, betul. Masak itu termasuk dari 3M tadi. Nggih no. Sampeyan yo iso masak-masak ngono iso. Nggih, sekedik-sekedik bisa. Upamane upamane sok sampean duwe suami terus masak. Upamane masak jangan asem. Wah. Jangan asem. Jangan asem ngene bumbune apa, Nduk? Jangan asem mamane. Wis calon istri loh kamu, harus bisa olah-olah kamu, harus bisa memasak. Nggih, sing mesti niku kan brambang, bawang, uyah. Brambang, bawang, uyah, jangan asem. Terus upamane ben sedep ditambahi apa? Ben sedep ditambahi kunci lambang sari lemak daging. Lali.